Taba accountability ke ntho e re qadileng ho tloha le mo safety. The one thing that we, at least ke le motho personally, eo ke qadileng ka ke ratang hore e etsahale ke hore ditjhelete tsa mmuso ke tsa setjhaba, mme ha o ntsha tjhelete e jwalo, it's very important hore o tlo etsa account ho setjhaba. We came in re le mmuso re batla ho ntshetsa Lesotho pele. Lesotho a tsebe ho fumana molemo out of every luti that the country spends. So ha re etsa di-budget, re etsa mokgwa wa hore re fumana budget, re etse ntho e bitswang implementation plan to se makala a re bontshe hore na ntho tse ba re batla di etsa kapa tse thweng ba di etse ba tlo di etsa neng ka nako ya selemo. So that taba eo e etsa tie in le performance management hore ba ikarabellang ba boholong ba ne ba bone hore ntho a ne re tshwantse ho etsa ka nako yane ha ya etsahala. Ka tsela e tshwanang ho ba le ntho e bitswang procurement plan hore re bone hore because some of the things ke tse hlokang hore ho etswe procurement hore le motho a sebetsang taba tsena kapa basebetsi ba bone hore ke nako yane ne ke April ke tshwantse ho qala procurement process ya ntho e itseng hore ke tle ke tsebe ho e fihlela ka nako. And then the last one ke monitoring and evaluation plan mo re reng ha e baneneng re le monsena ka dintho tseo re tla di etsa. Let's say re bua ka maternal mortality hore maternal mortality ne le mona mme re batla ho e theola by this percentage. Re qala ka data hore re bone hore na baseline mo re qalang teng ke o ka. If you're going to do it over nako e itseng, let's say up to 2027, o ya go le hore na selemong sa 2024-25 e tla be ke entse ha kae, sa bokae ke tla be ke entse ha kae for me to fihlela mohlomong ha ba ke itse ke tla etola ka 5% hore ke fihlela 5% yane selemong sa. So those are accountability frameworks tse thusang hore re tsebe ho tracker performance, but also di thusa le performance management hore ba hlanka ho be le mo ba accountant teng hore o no itse o tla etsa tjena ka nako e itseng. So ditaba tse no ke tse re di haellang ka hare ho budget ya rona. Dr. ke kopa ho bua tabeng ena di MSME. Ke hlokometse ka tsena tse ntse di sebetsana hore hle ba itshukudi ba belletswe ka thoko. Athe bona e sentse le ba hwebi ba sentse ba sebetsa. Athe ba tjhabana go tla ba thoshe bue ho bona ke motho a tsang sekolong jalo ka nna ke hona lo batla ho ngodisa mohlomong kapa qala le etsa taba hore e tshehetse ba seng ba ntse ba le teng fela ho kgona mohlomong ha ba tsebe ngola di-business proposal ha ba na le bohlale bo ba hore ba ka ba haufinyane le mesebetsi ena ke kopa ho wa ba tjena ha re bua ka MSME ho keneletse le ba itshukudi. Ke batla hore ke ba hwebi ba banyenyana. Ba hwebi ba banyenyana ba sentse ba qadile mosebetsi. Re a hlokomela go le bona ba ntse ba hloka botshehetsi hore ba tsebe ho ntshetsa dikgwebo tsena tsa bona pele. So di grants tse fanwang tlasa di-project tsena tse ke di boletseng ha se taba ya batjha fela. Ke la ka bontsha hore ke batjha, ke bo mme, ke bo vulnerable groups jwalo jwalo. Empa ha eba motho a santse a qadile kgwebo, e ba nene mohlomong ke motho ya batlang hore jwale a thuswe ka dintho tse itseng mohlomong le ka yona capital, ha hanelwa hore a kaya a lo kopa thuso. Hona le taba ena e tsamaya le di-training programs tseo a rutwang taba tsa ho tshwara kgwebo le tsona tseno tsa ho ngola di-business plan, mme a thuswe le o fuwa le staff se ka mo thusang hore ke na le mohopolo kona mme ke rata hore mohopolo ona ka o sebetse tjena. Jwale e be ba tseba hore ba ntho ba e translate into a written plan. E re ha e submita mono e be neneng e entswe e na le dintho tsohle tseo batho ba hlahlobang jwale ba tla hlahloba hore na mohopolo o ke mohopolo o ka etsang business sense mme o tla ba profitable mme motho yo o tla tseba ho tswela pele. Because takotso ke hore dikgwebo tse nyane
le tse mahareng di hole di etse graduate into big business. Hangata o tla fumana hore Basotho ba ile ba iqalla dikgwebo tse nyane. I mean ba ile ba qala dikgwebo kapa ba o fumanang hore ke bahwebi ba baholo hona tje ba ntse ba qadile hona mono ba qala ka dikgwebo tse nyane. Mme ona le moralo ono wa hore let us see hore re graduate, and it takes patience and time hore what you are getting from kapo kgwebo ya hao e nyanyana ebe o ntso etsa reinvest into the business kapo o fihlela boemo bono bo so re jwale ke lo batla sekoloto kae kae. Ba bang ba bona ke etse mohlala fela batho ba bang ba baholo ba ileng bahwebi ha ba ya le sekolong haholo. Would you say bana ba ngola di business plan? No. Sometimes ke ho tseba so o se batlang le ho se implementa hore ehlile ke tla etsa ntho e itseng. O bontshitse hore le sitile ho bokeletsa lekgetho le lekaneng. Ntate. Mme mabaka ano a kenyeletsa ho se etse phaello ha di telecommunications le di mining industry. Empa le teng o boela o bontsha hore ehlile batla ho sebetsana le private sector. Le tlo hokahanya wa ntaba yo private sector e boele ho lo one kutliso ka ba hore ba hole tla lokela le ba theolele kapa le ba etse melemo e tla etsa hore ba tsebe ho sebetsa hantle. Kana ntse re shebile hore le keno la mmuso le lona le beteng. Ntate ntho e botsang ke ya bohlokwa bona bo go le wena o ke wa utlwisisa hore na e bohlokwa ha kae. I'm glad o botsitse potso eno. Ho etsalang ke hore we have to balance things. Hobane neng ka nqena re hloka lekgetho hore re tseba ho ba le mokgwa wa ditshebeletso tseo Mosotho e mong le mong a di hloka. Ha ka nqane re hloka dikgwebo hore di sebetse. Me bahwebi ba utlwa boima bane bo re reng ka nqengwe a ka nna sitwa hore a tswele pele. Re se re lokisitse hore through the private sector dialogue forum yane ke buileng ka yona hore re tlotla re dula fatshe le makala a ikarabellang kaofela ka ba CBL ka ba RSL be LNDC kaofela ha bona ba le mmoho business hana ke one stop business re bana ba etsang di building permit jolo ba motlakase ba metsi hore let us design packages tse reng ha ba re batla investors both local and foreign ba kenang ka ga kgwebo tse itseng. What are the incentives tse amohelehang tseo re reng ha di tlotla di utlwisa naha haholo bohloko but ka nqane re lebeletse mesebetsi le tlhahiso e phahameng. So re di shebisane re shebe le rona re ka fana ka tsona nako e kae hore kgwebo tse jalo di tsebe ho ba established di hole and qetellong e beneng di tseba hore di ne di kgafe di etse dintho tsohle ka tsela e comfortable. Ke tla etsa mohlala fela ka hore re na le bo batho ba rona kapo batho ba rona ba o tla fuma ba tswa mining. Ha tswa mining o tla mhlomong a fihla ha malaene a 10 ha e soma fiteng kwana ha malaene a 10 mhlomong hana le motlakase let's say o patola 300 mo ke dikete tse tharo ka kgwedi. My thinking ke hore motho ya jwalo ya senga iphidisa ka malainano a bile a soka mhlomong ke re a soka e ba mohwebi ya moholo re se re lokela hore re motloele hore a be le incentive ya hore he ntho ena ya sebetsa mhlomong ke lo hola ke etse tse ding ke etse di duplex ha ke tloa di duplex mhlomong ke tla ba le office space ka bo ke be le jwale e le hore ntho tse jwalo di etswa ka di threshold hore na motho aka kgafa ha le threshold nyefe go ska fuma motho le mong a in the real estate re batla ho sheba ntate hore e fetohe e le hore re tseba ho sheba profile. Yes e le hore ba se ke ba nyahama ho hola re a leboha re lebile haholo.